Gimana sih? Excuse me, where do you come from? Apa promasa? Dari mana? Indonesia. Wait, Bouchet, are these your kids? Bebe, jawab aja yes. Iya, kali aja bener, Be. Yes. Anak ayah 3. Alhamdulillah. Gara-gara baju di sisi ketinggalan di pasar. Lu lagi di kapal mau ngeliat-liat keluar, untungnya kagak ketinggalan di sayap lu. Lah, bukan engkong. Engkong Erik lagi. Oh iya, Erik. Lu gimana sih? Tadi dong, ayo dong pas mau di itu tuh periksa makanannya, diambil. Kan ayo kan itu Doyan. Iya kan roti ya. Roti kan di kapal tuh kan dikasih makanan tuh. Pas kan ada makanan roti. apa lu sikat? Apaan kan roti? Malu. Terus bawa terus pas di pemeriksaan makanan diambil. Dikirain bule ya. Tadi ketemu itu loh, Kang Nunu, Keanu Reeves, bener. Keanu. Iya. Keren deh. Iya, keren banget. Yang Terus mana? Ayo diajak ngomong, udah pakai bahasa Jawa aja. Dia kagak ngerti dah tuh. Iya. Pak Ayo latihan deh, Be. Ayo dong, Be, latihan. Mulai. Kadit lagi. Iya, dia kan lagi ngurusin kostum. Kita latihan sendiri. Diem. Nih, udah belum? Ingat, hari ini kita kagak ada yang ngawasin. Miss Catherine hari ini lagi punya kesibukan di Dinas Pariwisata ini kota. Baru gaya, lo lagi ngomong. Gimana dong maksud kita nih, Bang? Udin. Artinya nih hari kita bakal dibebasin buat ngadain city tour sekeluarga. Begitu kan, Be? Iya, betul. Udin tahu, Be, tempat yang paling bagus buat city tour. Nama tempatnya City. Kita bisa beli souvenir di sana. Ih, ngapain beli semir jauh-jauh pakai ke Australia segala? Nya souvenirnya bukannya semir. Kalau kita kagak mau beli-beli, mendingan kita bisa window shoppingnya. Waduh, lu pada baru beberapa hari aja di sini ngomong lu udah kayak orang bule aja lu. Wah, tunggu dulu ya, gue mesti lihat kamus dulu. Tuh berarti gue ntar lihat kamus. Iya. Window, artinya jendela, shopping, artinya belanja. Waduh, ngapain juga kita jauh-jauh ke sini cuman belanja jendela? Iya, Babe. Window shopping tuh artinya cuci mata. Jadi kita ini ngelihat barang-barang yang dijual tapi kagak usah beli, ngelihat doang. Hei, kita ada Australia loh. Nonton jalan yang bocah. Tapi kok berapa? Kita tinggal dudukin aja. Pokoknya ini barang masuk dulu deh. Masuk dulu. Orang pakai taksi. Ya. Jadi orang gampang deh. Pokoknya Barang masuk dulu. I got a new life, you would hardly recognize me. I'm so glad how can a person like me care for you? Why do I bother when you're not the one for me? Isn't that enough? I saw the sign, and it opened up my eyes. I saw the sign, like a steam mountain without understanding. I saw the sign, and it opened up my eyes. I saw the sign. No one's gonna drag you up to get into the life where you belong. But where do you belong? Under the pale moon, for so many years I wonder who you are. How could a person like you bring me joy? Under the pale moon, where I see a lot of stars. Is it not enough? I saw the sign, and it opened up my eyes. I saw the sign, like a steam mountain.
without understanding. I saw the sign, and they opened up my eyes. I saw the sign. No one's gonna drag you up to get into the life where you belong. Where do you belong? Oh, oh, oh. 9. Mantu. Duduk. Situ aja batasnya sampai situ jangan sono-sono no. Aduh, gimana? Tahu Ben dari tadi lihat gue. Tenang aja nggak bisa. Let the music move your feet. Ayo kagak duduk. Aduh, udah dibiarkan. Ini lagi. Bisa kagak datang-datang. Wah, gimana tuh bisa? Gini. Hey, excuse me, where do you come from? Apaan sih? Betawi, Jakarta. Indonesia. What? Bouchette, who are you? Are they your kids? Jawab aja yes kalian gitu. Yes. Oh kan, betul. Dia terus nu. Yeah, you escaped from jail? What's this? Be, jawab no aja no. Kan itu sama-sama kagak tahu. Itunya bahasanya. No. Yes. No or yes? Are you escaping from jail? Yes. No. Gimana sih nyampe? Yes. Dia sebenarnya. Yes, I know. No. Yes and no. Gimana sih lu lihat? Gimana sih? Wah, gimana? Excuse me, where do you come from? Apa promas? Oh, maksudnya dari mana? Indonesia. Wait. Bouchette, are these your kids? Jawab aja yes. Kali aja bener, Ben. Yes. Anak ayah 3. Ngomongnya jadi yes. Yesnya 3 kali. Are you escapees from jail? Jawab yes aja, no aja, Be. No. Kita kan sama-sama kagak ngerti bahasanya. No. Ya, nelfon polisi kali dikira kita keluar. Yes or no? Have you escaped from jail? No. Yes. No. Yes. No, I'm not Jal. I'm Jali. Yes. You tuh balik sih. Excuse me, may I help you? I'm Sita from Indonesia. I know they are very kind and lovely family. Saya Sita dari Indonesia. Saya kenal pasti dari Jakarta kan? Saya kenal dari logatnya. Gini dia tuh tanya, bingung kenapa pada pakai borgol gitu semua di sini. Oh, ini Babe. Babe, sengaja beli borgol ini dipakein kita nih borgol mainan supaya kita pada kagak hilang mencar. Kemarin pada nyasar-nyasar semua di kota. Iya. Pernah nyasar itu apa? Kan kemarin kita diikat pakai tali tuh. Oke, ya. Jadi bagaimana? Anak-anak di situ semua mereka bikin Iya, apa terus sekarang? kita syuting aja, main aja kriket. Main. Setelah selesai bermain, kumpul dengan anak-anak lenong bocah, Oke, ngobrol. bisa diatur. Lian, mari ke depan. Baik. Sekarang 2 kelompok. Laki-laki 2, Amanda 2, Elephant 1, Edward 2, 1. Apakah semua ini rumahnya di dekat sini saja? Mungkin dari Jimbumba jauh sekali. Jauh. Ya. Tidak ada nomor telepon Alina? Saya. Alina Van Houten. Bernhard. Van Haar, berarti masih kakeknya dari Belanda? Nama Belanda tetapi saya Australia. Mamanya Belanda. Tapi tinggalnya di Australia. Dia udah lahir di sini, kamu lahir di sini. Ya. Maksudnya itu keturunan namanya? Iya, mamanya Belanda. Tapi Ayah saya dari Belanda, tetapi dia meninggal. Sudah meninggal ya? Iya. Udah ya Alina ya? Ini udah semuanya? Udah lengkap ya ini Alina? Rumah? Lengkap ya? You Paul? You
Namanya juga Paul. Gawe apa?